Nuokus KOT. Iwe men papa fi different merchets meruokus rervete gai povator rets igerei. Min nofit nge esap mingai nge vijöts. Esap oesin Nuokus vingai nge oesin Nuokus viferets. Kura fito seri kapasirat sahun kapasin non notes Bible. Ei kapas Nuokus KOT. Igasibwe Nuokus savachei KOT non nem. Iwe betot meirisin aferi. Sisetsio Nuokus uti. Pusiawe te ache main focus. Achi por Nuokus uti ewe creator of all things. Wewen ngebetot meirisin aferi. Siasirige eferi. We pokite siafen Nuokus uti ewe eferi betot meirisin. Sisetsio ni wete betot meirisin. As Nuokus siaferwete wari ewe aferi betot meirisin. Iwe non Old Testament. Not Old Testament. And Sarawon Force, Wokisin, Iga, and Sarawon Force, chapter 9. Wokisiragon, Yeveta Pasa. Ere Ats Nuokusudi, Ewe Sabon Miraparap, Yepopunti Betsen. Ngeat Sire, Ewe Bipin, Yepopun, Ats Wewords. Not Force America. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And knowledge comes from the Holy One. The fear of the Lord. Yea, pobudan atsagiti betsen. Usumed ngai wafera pasa. Even thoughts Nuokus KOT esapots met thoughts wingai. Ngai betarabi fen ngai si po watch out for si sap furry si sap not fan. You even thoughts sogen God. Iye even thoughts si po atso chogeri si sap not fan. Sogen God. Ngai si po fen non not fan Nuokus KOT. Purats Nuokus KOT mi ruan. Ats Nuokus KOT mi ruan. Uabi urinna. Esap metats mingai. Si bopan sugir uit spijpen ngeri verfer saburegon. Verfer saburegon ai digeri gits e fabiri. Fabiri yeri weritan Cornelius. Cornelius evan muen paiper rafa kutupon naran Nuokus uti KOT. Rafa kutupon naran Nuokus uti KOT. I mear fabiri. I bear fabiri rafa kun Nuokus uti KOT mi baraban. KOT mi pin. KOT mi barai ewe panom tori fein notje. Nuokus KOT ots met tots wiets. Esap ots met tots wingai. Meteras you prefer watch out for si sap not fan iwe sogen God. Si sap not fan sogen God. Ngesi bon not fan Nuokus KOT. Pota bubi ruan ats Nuokus sabache God mi urusen pin bebaraban. Ever vi Nuokus KOT mi bayretei ngevi nugu God. Ever mi Nuokus KOT mi bayretei ngevi sirei urusan God si fefengeri. Non chapter 10 wakisin rueru aparapasa Cornelius neoreven ngeri noran Nuokus o siri sawon met kawotsen ewachon nang aperueri KOT etiwa obiotek meom en erisiek kawachon wangau o tsetseveruk Nuokus KOT togori furry and God epafet epwe sinok epwe etiwa obiotek epwe tsetseveruk pota susurvet siaferere evet tots Nuokus KOT ebarabas mi Nuokus KOT mi berrete ngevi God mi berrete ngevi sire God mi berrete ge Jesus Christ esapchak even negeri pueva savior ngevi panen negeri ge pareven ever king of king meven Lord of lord. Amen. Maraiti God. Si bolan negeri sasing non for chapter 10. Pun pokiten ere when Cornelius var fabri wezen ratu pon rar Nuokus KOT. Wokisi ruwe apasa. Atu pon rar Nuokus uti KOT. I beso rar fabri medicine. Pokiten ir medicine rar Nuokus sabache KOT.
Mi pera ta puir vir gusure God si fengeri. God utia van nun charagang mir guruk itat Petrus ika Peter. Kuru Peter noran berri geri Peter kurayan pure potogori kura osmetats pure uta seriri arawe ika serin nari barewe iwa afetan geri Fabri and Cornelius. Mi we ras geri Peter nara preferri bete pun Fabri Cornelius irchat Gentiles irchat nugun Israel nga pokiden God esinna Fabri nuwakusuti ever mi nuwakuskot mirgu ace God. Even mi ruwakuskot mi sirei usun ace God. Esapcuk even God mi ubewets ngebar even God mi rugomong. Esapcuk even God mi tong ngebar even God mi bung narabung. Esapcuk even God mi etseruk ngebar even God mi mochen all of you. Esap 50% of you, esap 70% of you, ngewasewasen 100% of you. Cornelius var Fabri verisin ra sire usun God. Iwen narar nuwakusuti who he is. God sinna Fabri. Gebet God aferi. Etti even nun charagang mir guruk repitse. Iwa kurau ngeri gurayan pura gura ots visen. Iwa tori etto rere Fabri. Gebet Petrus aferi. Etto rere Fabri. Ira we gavi we rasgeri Petrus. Rere nugun narko van zoon. Nge Petrus acek uitzending met atsabon apergeri. Iwan nupen Petrus eto rede Fabri. Verversa puregon we gesiridik beruari bedik beribu gabi para pasa. Muri Petrus abu derek kapas. Ye uwa fakun mefi poanet poekot esap nifirifin arabas. Petrus akapas sirik arabas. Aerige ye wafa kurbefi poanet poekot esap nifiri arabas. Ngea etiwa arabas mi nuwakusudi oferi bineapum serie kewebu medicine. Mariti God. Etiwa arabas mi nuwakusudi seba se God nonne usurveti wafara pasa. Kota esinna Fabri nuwakusudi. Iwa pokiden kota sinna tiwa tseberi ariotek kurevan nun charagang pure pora churir litiri gerir baraga semuts. Iwa pora vetawara refanso eran nu per Petrus farafan wong muts arawa farafan mei chiwera kafarafan ngeragun miven choti war kiarwas veisin ra popute ne kapas nar kapasirekis ra popute ne receive firi ewagun mifen iwe Petrus woge vipan esiro Petrus woge vipan mariti bete wa afis narawe fanson met Nuokus KOT tori ferri ever Fabri mi tori an ewe abarawak. Purevan mi Nuokus KOT apuerete ngebi God. Even mi Nuokus KOT apuerete ngebi sire God siren negeri si fefengeri. We pokitaran nuwakusudi nugu nan urusan Iwe kota kure even nun charagang pure poras aporosagri usun porosan nim. Ngeru gara barara farafan meiri si chachari Fabri. Eyer iga receive firi ngun mifen. Receive firi. Why? Because they know who the God we serve. Ra sirei God siboru kusudi ururun siboru kusudi. Sibopan nagari kunfen ubugu fake meriwu. Kunfen ubugu fake meriwu. Uwe sira gor waru me gor betiu. Ye beta pasa. Ewe sabon mira para Arab ngeri rbeir sirvi curry. Nge Arab ngeri rbeir sirvi curry fan waretsar. Verse 19. Seriguts. Aferi mocherin medicine miriwa kusudi. Arong arsia o abarawer. Mariti God. Kota isin kiarabas ke curry. Pokidet met ar Nuokusudi. Wafra pasa.
Eva John Nuokus KOT mi weiti usun God si fengeri. Even God mi bin. Even God mi baraban. Ewa God e poranam dori fen nachak. Ewa God mi Ousara tipis. Ewa God mi ubats. Ewa God mi rukomong. Mi nafas America era. Even God me jealous. The God you serve, even the God is jealous. When I first read that, I was like, what is going on here? Reis ook on here we there a scripture. Yes, Yahweh we tige. It was a sin. Pokiter jealous. Pokiter I verrigits. Iwe esse wat in verrian roboven yeri God's God. Me there. Nge e wat in verrian medicine roboven yeri ewe God me mara. Amen. Praise the Lord. Iwe even me Nuokus KOT mi sirei urusan God. Mi sirei nge God esap cekaban God mi ububats nge paraban God mi oturarong arabas inhale igaraserugu nan norewe eraban Jesus Christ. Ira si potorong narara ekisiro. Ngai puan nerse feri. Kun fen ubugu fek meri wo sawon mira parap. Wagi silagon Matthew apa sawa sawon mira para pa furry watchin ir medicine mir wokusudi a rong arsia o abarawer a rong arsia o abarawer e we family non for saburegon e family Cornelius ir medicine ratu ponar nu wokusudi God iwe ko ta rong arsia meta furry abarawer how diri abarawer a kruben nun charagang ara puet torrer iwa ngeri roporo sandim. Esa wong mucewa farafan. Meiri siri ravisi feun bifen. Maraiti God. Amen. Maraiti God. Si bubara pasabe tu safar pasare heu daro. Esa Nuokus KOT esa pots met tots mingai. Pots met tots mi burinne. Pots met tots mi oruan. Ngefen metara si po watch out for. Iwe at sisap turti fan, igen nop fan, ewe kapas sogen God. Sisap nop fan, sogen God. Si bacho sogeri, sisap nop fan, sogen God. Nga si wefen nop fan, Nuokus KOT. Por Nuokus KOT, mi urinde. Ida ots met tots, si atori apasa. Nga most churches today, no what I wear most churches, I don't mean just Chuki's churches. I mean church in general. Not who said fan. Even thoughts Nuokus KOT a kisi-kisiro. A kukururo. Pura. Ukarkaton video online. What YouTube ka Facebook ka kots chara farafan. Ukurum what one wrong. Share to ukurum what one usung rachak turfas. Metara absent. Narkefan son. The fear of the Lord. Iwe ka absent the fear of the Lord. None. Ewa church. Met sap churor na church wisdom met tibetjem. Tibetjem igawewets usun. Proverbs 9:10 apasa. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge comes from the Holy One. Wisdom and knowledge are absent, not in family. Nuokus KOT. Wisdom and knowledge are absent, not in church. Nuokus KOT. Wisdom. Me knowledge, os met thoughts, si we receive free, rerats, Nuokus, God mi bin, mi barawan. Amen. Maraiti God, maraiti God. Usu wet siya fara pasa, Nuokus KOT, as apots met thoughts wingay, ngots met thoughts mi urin. Si paparan neri, Lucas chapter 12, verses 4, me 5. Idarabang maun era, iya si baruwa kusuti. Idarabang magura kara verses era yan sipwe Nuokusudi. Verse 4 era tie kara ubaureri gevi. Ausap Nuokusudi chakwevi nierairis ngawirin kasap chiwendori ferriots. Ne uba aitigeri gevi iya Nuokusudi. Nuokusudi God. I ewen aoran pun. Pwe patawari oturarong even non hell. Murin an niro. Amen. Ewer ubaureri gevi. Pwe ye obwe Nuokusudi. Maraiti God. Maraiti God. Era ober Nuokusudi God. Ewe ora aorar pun. Ara pwe oturarong even non hell. Era oren God pun. Ara pwe oturarong even non hell. Iwe ye met thoughts si pore torong non. A second
point si bure torong no. Dewe wir point Nuokus KOT. Ruar point annam naray first. Deri itan hell. Deri itan hell. Deri BFA yengai. Era operu kusuti God ewe even our pung arpotorio turaro even in hell. Our ren God pu arpoto turaro even in hell. Usurbe tu afara pasare putaro. Ngei betos Nuokus KOT not churches today not family gerei. Ai kisi-kisiro. Iwe parei topic ika subject hell. Apar kukurura. Si se tue ko ni rock fat samong. Not churches. Ika not family. Ika not fara. Just last night, I researched more about this place, hell. We will find out na 8%, what's it in 8% non-churches today, that teach about 880, hell. What's it 8%? That's a small percentage. Akor kukun era 8%. Ngebet si beferi, ngebet si bue menengori, reri kapas, reri wakisisian neri. Era oper wakusuti ko te orar pugare boturaro ke non hell. Ikapun epawate preaching me teaching about hell ngang miruku ngebe pani win seven methods Nuokus KOT. Amen. Usurve tamak naripu. Ikapu era 8%, epari witageri 50%, norora pani witageri 70%, norora fosgeri 100%. Nuokus KOT epari win seven ngeri church. Nuokus KOT epari win seven ngeri family. Nuokus KOT epari thoughts epari alive, not even individual, even soda higaban chanta para burin. Achi sabon cara bara. Maray tigot. Non-New Testament check. Sisa parwo at tapa Old Testament. Non-New Testament check. Over 162 times New Testament aparausa eri one efeyangawan eri idan hell. Udnuseri ubuku oreveru. Ngeran na ubuku oreveru. Fair fik. Nan na ubuku oreveru. Fan fik ika 70 times. Afeito seri. At sawon Jesus Christ. 70 times at sawon Jesus Christ. Iye wisen teach one. Iye wisen no among one. Nararaparosa efeyangawan away resin me eri one eri idan hell. Why? Some mock churches today are 8% teach ka preach about this neri. Why? Iwo pagitera kukurura era percentage. Is it cheror Nuokus KOT? Pagitera kukurura percentage. Is it cheror charwe ti ifausun away resin eri. Ngan nupas si away ti away resin eri. Rubet touch gaurigat metats mi uweto ngeri ever individual. Nupare pasire usun eri idan hell. Nampai the message of hell. Ika afara eri tan hell. Miueto tong. Esap negative message. Esap watch message wingai. But some magreki kiga. Sisap parwa afara sisap patach wana. Era subject hell not church. Where woto negative 5. No, that is an idea. Mi fito siri rochopak. Esepung era idea. Esepung era mindset. The message of hell is the message of love, warning, and repentance. The message of hell is a message about love, warning, and repentance. Si pasugir spijpen. Ngeri, Lucas chapter 16. Lucas chapter 16. Siarogay poraus. Paraus ereven wen mi pisekisek. Mever wen mi osupang. Iwe wen mi osupang. Eka soret torreri weri. Wen mi pisekisek. Pura pogoga mi turti serian sepen. Iwe refering abe. Fering abera wen mi osupang dan Lazarus. Iwe pare kisirachak aparve wen mi pisekisek. Iwe wen mi pisekisek annom nar hell. Nge wen mi osupang annom grandfather Abraham. Ngay buwan nari. Wakasirreverigat. Lucas chapter 16 verse 23.
Era nubwen annam non heo. Wen mi pisakisek. Era nubwen annam non heo. Afakun riafu watte. Enne Davidson o kura Abraham metoau. Nge Lazarus annam ren. Lazarus yo wen mi osupang. Eka sore to ren. Iwere wen mi pisakisek. Pure pokokokoko. Mi turti seri ayo chepe. Iwe keketa. Wen mi pisakisek keketa. Sebe Abraham. Kopea toge o tirano Lazarus. Pue tigirong uitun non korik o atapate watsen nawi. Puru afakun riafu non eke. Eireri mi riafu. Eireri hell mi wasen riafu. Iwe the message of hell is a negative message. A message of warning, love and repentance. Ika purin mi toge fefirom me pium irvi doa seri barau. Iwe a message of hell e potogori et sebagoro kukure riafureri. Iwe pokuteren mi sire pue en mironam non sises. E pue erisuk om ko pue ute ubora porro sageri. Pue fefire irvi doa. The message of hell is a message of love, me warning, me repentance, ngesap fere message me ngai. Chamong churches rera kaisap touch one, a message of hell, me negative. Ikavi weto erarvas for wokus, ewer ngesap or wokus vingai, neo wokus viets, por wokus kot a weto weets me tibetje. Mariti God, mariti God. You have ruvet thoughts, ngai watching I put clarify. Nari chapter 16. Nu borevaran nam non heo, mi orvesan arafokura. Nu borevaran nam non heo, yerviere, epo atapate watsen nawi, mi nom mesan mi irisin min nom. Iwe kara iris medisin nari fanson, mi wasen mefi weigres. First chapter 16 verse 23, ere afakun riefu watte. Riefu watte. O where weet wen already Abraham nu por Abraham already obusara kasetagori Lazarus setagori ara po etiroi garaya ken nawie par yevin nawu garaya setagori ara par crossover reto geya ai nawie puram much abi fanson iwe Abraham ika wen mi bisekisek tu are Abraham me geya kai mo choro posen serious. Wen mi bisik naran riafu watte naran akaran siri eri wan me fiyang awan eri tu are father Abraham ko sebocher ko posentiri Lazarus baby your number bui me your number bui resesire parausan eri itar hell me your number bui irvi rannom right now 145 resesire parausan eri itar hell ko sebocher ko posentiri Lazarus e para warn them about this place. The message of hell is a message of love, warning and repentance. Ngesa po yung message vinga. Chamong rase was a touch what a message ike afarafarin eri tan hell pare eki a message vi woto bad vibe. Ike a message mi woto e sakun message preferere. Review kusudi ka rase wacha rapasire I tell you the truth. Eki efito seria we enemy. We enemy se wachen the church igarabas rapasire usun reri por po abeatet repreferri tiper repreferri vet rawacha repreferri por resesire por rausan me fe yangawan reri itan hell. Amen. The message of hell is a message of love, warning, may repentance. Ngeri arabas medicine. Where itan Lazarus toge wir kerimmen. Iwa was a set to array Abraham. Kose wachen sentiri. Ebora faragri riga porosagri porosan eire. Iwo pera vete Abraham up. Rope ferrivet rope anneri ammak noripuk. Era rope anneri burafen mak noripuk usul parosan eireri itan hell. You have yet si ferri as Christians as well. We should start reading the book. We should start just not picking God is gonna bless me. God is gonna provide for me. Nga si read tiri urusan. Pare parosan eireri itan hell. Pusi sirei.
e feyengawan iwe po or ngeri kits eran netipen si pora porosa si pora etsebageri puits be fefirats irvits wen nanam nugun pura paparromus porosan ederi iwe po or kesiwin si sabusun ewen mi bisa kisek norara cetseberi arabasan nga too late ngai buan nari non wakisiririk ve medo afra pasa e prayer ba ready ara rasap mocher rorong eri ke bukan Moses mesofos rasap patori rugu irabo igaben ebwe mara sefer seribero we nge sitori ara ba bara wasa fer lesa rus pwe pora preach gerir puri gawe ala bara wasa fer lesa rus seribero pura preach gerir rus surei tar hel era rasap kesiwi ye vet robo ferri robo aneri ye vinam nari puk met si ferri si neri pota pusi sirei usun awai rasirei deri iwan nu sia sirei iwa ugoto tong me ugoto era message gara reti ben mochen na atora parau sarei deri ngeri buits me fefirats irwitsi wen do au seri e mara reiti go si we pasu gere ut spider ngeri bukan Matthew 13 verse 42. Matthew 13 verse 42 erikits usun met ebra rabase po ferri non nubra nom narideri tar heo era ropo o turarong narewe neri ereke ia ropo pupucher o akarugi iye pupucher na akaruri iye na fas America iwe weeping and gnashing of teeth esa kusia o seria fe o sia kufe nigits reratsia o seria fe na Luke 13 era ewe wemi psigisek riafe wate iwe geya sia kulaga rapu pucher ra kufe nigir ren away resin neri. Amen. Iwe vet si prefer kids a case yaram nam non Jesus Christ. Si bato ray message about warning, message about love, ngeri arabas medicine. Bara wogeri soureng medicine. Pure or Nuokus KOT. Nuokus KOT e pari win sefen nirong narawa church. Nuokus KOT e pari win sefen nirong non family. Nuokus KOT e patorong sefen non even individual. Mirugu naratsabon Jesus Christ. Penubeng si buat nuokus sebacai God. Si we receive free. Di batsem mewewe. E perfeito siri. Ewe bipin. Marai ti God. Nuokus KOT mi tori ferry eraben. God e pwe uwatay even nun charagang mi erguru kusubet rus. Iwe po senti darang yuri era family. E pwe preach to them parosan nim. Usubet rus a ferry. Nyeri e family and Cornelius. Non Acts chapter 10. Mariti God. Usulbet siya ferapasa. A subject of hell. Jesus Christ in the New Testament alone. Jesus Christ preach about it, teach about it over 70 times. Verfik. Jesus Christ only lived to 33 years. Wat verufan. Irik begurigat yerin. Anna wat verufan. Nga verfik. An aparausa ewe resin Mary afun Mary one eideri itan hell. Why? Because Jesus loves the message of hell, iwe message of love, me warning, me repentance. Nubura Jesus Christ akareru that for the first time. Arabwa farafan. Yebete tolben narawan. Era obwe eyer seriabit tipis orgu aparausen mar. The message of hell is about love, repentance, and warning. Mariti God. Iwe mete gaipwe sukigeri amak nopugen Matthew usurvet ngami farapasa memarawe Matthew chapter 7. Nge nuporai statiri mete si pwato ikret sigere ngami wasen me fisi sinifel naririsi ngami be fisi sinifel rerai experience siri
bet thoughts Nuokus KOT se fan. Puro se sen deri watchen Jesus watchen si get the picture of it. When upasia sire picture reran any win non New Testament alone fan ubugore everu mi aparosa usure deri. Wewen ngasipu aparosa se feri igere. Puri gere iwa talk kun messages about this place. Hell, I was just talk kururo. I researched it pura 8% churches kretsuen teach about it. 8% churches kretsuen aporosa me teach usuleri. That's a very small number. Ira pataku kururo Nuokus KOT. Ngasibwe awatero is a fan as aporosa usuleri. Usu Jesus Christ. Pun siposire yan siporu kusuti. Usun Luke apasa. Yero poru kusuti ewe ahorar pun arpo turakorong narawe neri itan hell. Mariti God. Amen. Mariti God. Iwe lesiron Nesiron chapter 7 negori non Matthew chapter 7. Ye barots metats mi baros se weto se feri pareiru kuskot non neutipig. Pokiten ngai sab wase tibent one ay title ngai sab wase tibent one ay ngai wa chammaga farafan ngai sab wase tibent one ay wa chammag yagami yatek one ngai sab fakut tibent one ay wa chammaga rabas ngami yatek feriterar rochopaka posiuserir ngai putsek wase tibent one Jesus Christ John Jesus and nothing else. Faith alone in Jesus Christ. Matthew chapter 7, verse 21. 22. All the way get it 23. Pasa. Yasa barabas medicine, mi itagari, sabon, repotorong narawunen. Getako echak bi furry, reti penseve nonnen. Chamang reba pasagari, narawarin kabung. Sabon, ifausun. Ebe sa farafan feridom. Ebe sa posura rochopak feridom. Ebe sa pan feri chamong maravan feridom. Muirin ngagu paurerir. Ngagu sa fakun siregebi. O posuseri. Ebe chan feri. Fefer mingar. Oruwakus eki chapter eki verses. Wasen. Oruwakus eki porau sianerau. Pun eki verse ese fasun eben mir guruk nar buta. Verse ese fasun eben vir guruk nan correct God's religion. Verse was fasun kids eki siapa sa nga Jesus Christ ay sabon. Fasun kids. Fasun en megang. Fasun eki rapa sa nga Jesus Christ ar sabon. Esse faço de kots. Nge faço kids. You have super furry. Now Luke chapter 13. Luke chapter 13 verse 25. Meta pasa. Chapter 25 verse 22 gari 23. Era sisa sa feiten narkoeterim mesop me afara ekwarabas. Nge afetan ngeri Jerusalem. You ever I see Jesus. Ay sabon. Ifausun repochaku kun chak irri kurabarai Jesus aperiweri ikapun ngai gai kapasis Jesus repochaku kun chak char repokurabarai ayek iwe Jesus Christ aperiweri ira kun 1,500,000 2 billion give me number ngai sapira Jesus Christ is a reply iwa ngerir gur fite video rabas ika fite video rabas sapira met Jesus Christ furry met Jesus Christ furry obwe achocho abi obotorong narawe asam mi bagukun pucham magarabas rasa duri aru botorong non ngerasap togari obwe achocho met super furry Sipwe achocho. Kiche kesia kerigeri sises. Puri sabon. Sipwe achocho. Ne furry bet. Neti ben God.
Si peferi netipen kot. Iravet Matthew chapter 7. Apa sa? Resaptori toronan munang. Ekewechek mi feri netipen sebe. Nonnang. Ifan netipen savan kot. Savats kot nonnang. Ifan netipan na. Netipan na ewochen ngekits vedesin. Siporiku neurewe atirato. Netipan ewochen sipwe marawari barai bipin usun I apin. Ngakarachek orevan nei. Eba Newport eba dat. Iwe parents ribikar pochen ne neurkar pwe epwe orochmet irbibu rirwan. Epwe orochmet ngami kasari music. Of course I want my son to grow up ngepapan sirei music. Iwe kot mi pin apar pochen ngekits ipapar pin. Yes. Era chokko echek repwe Förriretipan savan kot nonnang ikirair ekar potorong. Narawun ne, narawun kot. Siarong merong mesirei ngererats nugu sibakura barai. Rerats nugu sibakura barai. Ats nugu mi oruan. Ats nugu Kota wacha sibabarai wipin. Kids sibabarai wipin. Kota even kot miru gomong. Awachan nge kids super give all of us 100%. Esap 10%, esap 50%, nge wasen 100%. Si kot even kot mi doge kids. Kot even kot mi para turarong arabas ir rese nuku nanu. Nge siamer wachen nge sipuchaka farafan in person. Mareti god. Ikapurabi bi kapi, ikapubi tsuro kaya sa internet. Please say amen. Please write number 1. Spam the comment section. Pusipotori sila ikapi tsuro workout sa internet. Nga siposa poro. Ngayon po close city. Asya chifagori kere. Watten uwatsun god. Kits veri sin siafa consider tsu. Ngayon po close city fanson ren. Uwatsun god. Reri veri. Itar heo. God a furry. Met touch medicine atori furry. Pun kits is up turong na reri. God, our God has done everything that He can do to keep us out. Seri reri tan heo. Obarabet God a furry. Fagararurewaran Jesus Christ. Puri deidrarabas made sirviru gui. Resaput manira. Na roboyari barawasemuts. God a furry bet touch medicine He can do. Por kids arabas is up turong. Narei mi eriveri. He can narei mi car. God a furry. Pue no that happen Jesus Christ. Pue ti. Iwe kids medicine si borukun nari. Iwe si botori agi. Barawasemuts. Irabet kota furry. God has done everything in His power. Por kids is up turong narei. He has done everything in His power. Por kids medicine meta furry. Fagararurewe happen Jesus Christ. Por idee darabas medicine viru gui. Resaput meniro iya. Naraweke semuts. Ngerobuari barawasemuts iya. Ren Jesus Christ. Non nerian meaning. Tori fein nachak. Fein nachak. Mariti God. Matthew chapter 25 verse 41. Eitigerikids nge God furry heo feriten Satan met Jetsian köverisin. Furry feriten arabas nge furry feriten Satan met Jetsian köverisin. Matthew chapter 21 verses 41. Matthew chapter 25 verse 41. Irabeta apasa. God furry heo feriten Satan met Jetsian köverisin. Nge furry heo feriten arabas. Nge pokiten tipis. Iwira pata arabas klapan turong non hell. Ngepokiten God mi wubats. Abotsen si saput meniro. Fagararu raven Jesus Christ. Iwe vet kids si furry soring. Si sap tibent warats agang. Si sap tibent warats title. Nga si bosa set tibent one John Jesus Christ. O turakota meiri sirisum. Ngurum awe kiek. O turate one the person Jesus Christ. O turakoram wara with John Jesus Christ. Swing out into eternity with the blood of Jesus. Puren kopotori rannom ren Jesus Christ. Ngekosap nannom narawe neri mi
Eri wedding. Meer liefde. Torri fein nasa. Mareiti God. Nuokus KOT e poriwin ng non-family. Nuokus KOT e poriwin ng non-churches. Nuokus KOT e poriwin ng not individual. Nuokus KOT. Yi papunti betsem. Me words. E po feito city. Ewe. Ever bibin. Mareiti God. Kiriso geri kits medicine John 50 ace. Life today. I put the word of God, mi convictiruk, mi arisuk, igerei, mi ngoruk sakun we, bukope uda, tapora urin sises, kosaptuen compromise, kosaptuen nennesefen, iwe igerei, bijperera, igerei check van zo'n fiets. Betsukura seferi, awara defien Jezus Jesus Christ. Ferry usun neti ben God. Si bebarabari bipin. Neti ben God, si boruku, rewe afagorun, no rewe veritas. Neti ben God, mirage eu command, si boruku, no rewe. Neti ben God, si we eier seriats typis, oruku, porosen mare. Mariti God. Ngai poti warri puike, ikaserike ai parari atsekun. Ngai gapuren miran nam neriong na ver mi befika pasen God igerei. Puisin siagari. Puisin siagari seri wala cara neti bom. Usun kun fera pasa. Siagari fan wala cara neti bom. Me am nuokus udi buen gawe di usuri. I werna KOT I e puya barawak. Puisin en God kapas. Mariti God. Verder kus jari re butare we. Abo we osisere re butare. Non Jesus. Mira. Oh, ek is ready.
ceases. See where good no ceases. See where good Amen. Alrighty God, alrighty God. Si bwe yatek me mo si bwe yatek. Ai wamen how tiari ai bwe. Osesen e patsakuragi rikits. Usurvet Matthew chapter 7 apasa. Very der kit soring. We se fasiri ko rosiriguruk. Nge fer fasiri kits eke semi. E dagri sises bwe iat samo. Era Ekewe I referi neti pensevan. I kirai reko robotorum non munne. Ekewe I referi neti pensevan. Neti pensevat skot non neng e se watchen ngasi beput menino. Neti pensevat skot one neng e watchen ngasi borigu non nodoe. A commenti rikits ngasi borigu non nodoe. Iwas bepare hier seriats tipis. Maar reiti God. Kun ferubugu fek meribu. Er is een siegeri van wat het charren neti pats. Siegeri. Sieg was a sin, cry out to him. Ren urusen wat het charren nerugo. Reram nuokusuti, reram weweti, nge I ewe kot. Eben kot, ik heb arabas miru okusuti kot. Mi bayarate burvisire. Nge kot, mi seifiri e karvirigun non sises. Ieri pan oturarong e karrasirigu non sises. Oturarong marawe kiesemuts. Eis yacha quoturi non John chapter 3 verse 36. Era John nugu ewarau robokura warau. Gachan nugu mats yeriewa ewarau rosirigu ewarau sogen god ebron na war. Iwi fara sogen god iye eideri itan hell. God ebose wasen oturarong tipis medicine not a hell. He will destroy tipis. He can sin in hell forever. God was destroy sin. He got tipis in hell forever. Voor God ie furry hell. Es ab Satan. Satan arabas kreki Satan. Ik ben nam naar hell. Ik ben mot waran. Mot tur king on hell. Iwe a takiri arabas nuberakar. No, that is not it. God e furry hell verferitan. Voor ie met je jarwe sin. Robotur romnan. He will destroy sin forever. You weet kiet si prefer, si poriwate neti pen God. Nugu non nodoe. Nugu non nodoe. Eier seriats typisch. Marawari e barau wipin. Usun Romans chapter 12 apasa. Ngasi offer our bodies pure a living sacrifice, holy and pleasing unto the Lord. Ye usun pugun ats worship. Worship pure God. Si sapchok uo asasor, ngasi become erasor. Maaraiti God. Si ayatek, sebe God me fakululusen na parap non ne. Kiri seu chapur guruk rere fan so rere vi fangiri kem. Abay potori pan siya fugen waram kapas. Irawa Father gap we ye sakun nigirikin. Narabay pochu fugen online Father. Ngiri it is still the same word. It's still the same name Jesus. Arapatori set people free. Eat you figure one. Even online, Father. Mareituk. We praise you and we thank you. Reram kapas mi reveal gerikem. Usun sarberam kapas. Usuram ubets. Usuram mocheresa put maniro. Usun ngawan eideri tan hell. Ngeen seve God kabachen go destroy sin forever in hell. Ye poputen ka furry. Eideri. Mareituk God. Our God me urinne. Our God me murinne afakun eporanam tori fen nachak. Sevigai wayate ko sewochen ko bueri sigem medicine eke or non ceases eke or relationship non ceases. Pure or eran desire or eran passion or eran motion. Asipu oboriwata iretibom ne furry iretibom me go out me paraporo sagari arabasem irvituen non nugure varau poropopan sireusun mochen safe irigem robopan sireusun mochen esak turrong na veri ngai po sireusun mochen ai boronnam realm nan nerium e boronnam tori fen
Fin nochek. Oh Father, we praise you. We praise you rerusum ngerikem. Erisikem Father. Kasi was a ren murum mibin. Avarawasa feri ewe touch Nuokus KOT. Pure active non marawem. Not have churches medicine. Not have family. You were as an individual. Nuokus KOT ebori win sefen. Pure or words me or tipetsem epofeto seri ewo holy one murum mibin. Mare to KOT. Yeah, yatek feri ten medicine. Not it Jesus Christ ngai wa puruku medicine. Nara puruk. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Mariti God. Kiso chapu riri kebi chan. Fifiti at say service. Si ato riri sa poron. Si mapatsu for next Sunday. Praise the Lord. Amen. Sure, man.